Jangan tan kau nggak dia benar. Ada pada kapal pengen naik nona. Sebab kan mana buat kerana lepas nona dengan kami. Masya Allah. Mah. Iya bisa. Sedih bersyuting bering beni pasal syat jongki berkemenur syat dai. Pelong tang ladan ne po kamar syat jongki. Dia ke syat bagi ni ke gas di syat ni. What is this, brother? This is Dasi. What? Dasi. Dasi. Okay, chicken dasi. Right, ni syat ni. Bang ada. Right. Di perlu komplementan gila. Poi hang ni atem basuk, but ngenek bam dinner away ke restaurant di bed mah. But kedai kedai hajrong iong ibi, mati ngampat jupai inyalam ini. Kejaka parking ruka berjenjar, tang ba iskuti te long bed. Pinhap yang ham syetai iman. Pinjang behang ni. Ibin yang hang ni iman. Kejar ka parking ke batias mana mentai skuti te hai hai du long bed. Long lah, antai. Ngala ong em long. Hang tay, tang hakitu ki diang hi hang tay bapen imen ne. Oh lalong tu kat tu. Gila yo yang hang ni. Di bos ti ko yang he ben. Bi, helmet. Helmet. Hanya. Benar dong kena tu. Haji. Betul. Ni jing bontiar. Di kumni lah dap mentah calno. Halo perlu perjalanan yang sebahagia yang kita profesional YouTube channel kacau ni tementasi pembohong bagi jonga dan ni buat masuk buat happy bali ni wan ban bam no dek cembam tibat mana marba last lem ni bam cembam tibat Last na tu. last ki arnisal darjeeling hawai harai tem tang ladan ni apa happy bali ini ketukan kadeh marai bat kating kuno di perlontang ladan ni po dukan kaneka momo noodles ni po happy bali mo tem tang berkat ni order ke nomor order ke kebun item pala baju ini apa jam kali ladan Long tan. Kalau ti mana bakam long. pala tuhanga rai si dan nyampe ke order ni memang relation tu sebab kalau kan apa ni nyampe ni pan ke nomor bang memang sure kebun pala semua item Ingin pergi ini item tapi buat kita tadi long tinggi dor di yang mah dah kat kendaraan batas ini utama ini kan kata kata restoran momo noodles bagi dor ini sedang syada momo menu sedang nak nai pau saya screenshot ni mah saya screenshot ni dia bakannya di coffee right saya screenshot ni mah beverages itu pun nombor dan buat kinian nanti ya Instagram jengki screenshot mah tapi Pak Wan dia sampai depan Peki Chinese Pek Ibu Danis Tibetan Chinese Pek tukang long kuno kan bikin dia kan tiap halong simple tukang daslah yang sepen ibahas ber sebar mah stay
Dia perlu keting lagi dia ban ini order dari kebab dia nggak pan permission bangan drink ha kamar set iban dengan teni pizza mah kalau komset ke jom tambah kimsha ada bandung kimsha akhirnya bangan drink tu ayah ke kan komset joki ya kamar set ke joki dia nggak ini cuma tan nggak dia benar ada order kebab ini kan nona siapa nak kan apa kerana lipat nona dulu kan kafe Masya Ma. Iya bisa. Seliu bersyuring bering beni kecil syat jengki berkumur kumsyat dai kenang babi tu ki feminis membuat dengan ima berkumsyat ke jengki kalau kumur ditambah ngalah juga tentang bisa tahu deh bisa ring notakannya Sejak sini hang lu bekas lombunik kami Merang au kowe lawan kami ramau lawan ada wan oh ini just kiwe gitu kabang shed unik dan ini itu pasien jumpa besi ben bam dopum jumpa besi juga bukan di shed di komputer hindi lo prepare depan bisa ini do damit di itu shed ben komputer zaman shed jadi di kantor kiri sa kamen yon ayo stop buat kan dia mentang ada produk ada kebab dia antar ke tukang rulau keren kacing order 4 kali kan tambah order video show tak mentah lah mentah lah ayo permission dia ngambil kami ngambil video permission dengan pergi di dalam rumah layu semua tipi satu betul dengan yang damah perlong tang ladan ne po kamar set jongki ne ke kamar set baji ne ke gas dikila set ne. What is this brother? This is Dasi. What? Dasi. Dasi. Okay, chicken dasi pet ne kila set ne ni bang ada pet dah pennya ni min cook teh. You are the min cook. Yeah. Kuit ada perlap macam nek staff petreh ni deki ya le rai bat idor nilai tinggi ladep madring tangkat tu kita nak padai pe kelong tu perlap sabar lagi okay thank you brother Sophia boleh dah yang kata kau buat tak macam family members dah benar oh balik loli kitchen Hindi balik lo ni lo kuat kuat beli ya ki family members ki dia function tambah mak hi dan ki le ran berfase ya kamera masa bantai ka kamera sekian ki menang bantai kam shoot ki le bantai kenu ladang ngam kamera ngaring shoot kita rekam ladang ngaring apa pakai mut rekam padam Kemnang terekam sedem bangan perkut bangan desda noi kakam jogi kapang ka em kapore kiri dem perse ngasih tentang sa panglating anel diru dem perse mangi lat ngamul dia so perse tinggal la shooting pangkat ni kile padu kitchen de ngawan noi sini sejak kesat lang ram kiri yo pakin set noi kapang ka jogi ma quá về phần nhám thập nhám thì buồn mi lên vào mặt em còn ai rong rồi nggak muốn ai rong dia rong dia Nah, om pernah dengan item isinya kemarin. Lada pun ada yang lebih family semua. Pas komen bahwa item bakar, item apa, babun, komen jujur orang deh yang saat. Lada pun yang nomor cengai buat Dari cuma pengen tahu dan
cloud masa kamar kamera merah behind kamera there cloud ngasih tidak ngacengin ini cuma tim tangidang abis kabang itu ni tim kawan langsung penting sekali baru biar brain family dan kabang lawan lagi kan ya dalam wadah kabang ya seperti keke kabang ada mah yang seperti ini dalam sebenarnya jadi bentuk ke video ke sini pada senang ya kan ke video komen rumah perlu komen itu video kalau doa macam ini dari jangan tak kan ini kan only original and official dah only original is contained here jadi saya membawa nama ini lah tahun ini original official kan belum di ini wajib ya tak ini nak dong ini keren bahasa yang nomor banyak orang ngan air long nu ngas penuh ni ngam air ya nomor banyak kan tu air sepat dalam ya apa tingin ni apa suka pam tak nak ni tetapi tak kenal kawan tu Ada bamba tadi. kabam tadi Jadi badasi. Fried rice. buat tepi je Very tasty. jadi black pam so bungu buat kami tinggal langit Channel bang. Kathmandu tapi mesti Nepal Nepal yang pelajari. mana pakuan lah jauh mana pakuan kai buat ni yang sialam mereka free dia lah tanggal ni lah update lu buat yang buat free dia bang saya senu sebab pakuan lah ini alam apa ini seperti kador mah satu ekspor semua terus ini sialam tambah pembiak insayoban ni tak nang ni tapor di lupi famous Pinari dang berusia banyak. perlu lapis di botati kan oh ya apa seperti jumpi kan oh tadi bang bas berbekal seperti ini ya macam sedai kinang teh berlaku tani kabam kejungi kelawan uniu wei ting mua đây ni ting mua niu mua wei ni Momo spesial. momo spesial kan wei ni ucap ta ni wei ucap ta ni pandu dry tambaki ong dang ladu gravy nomor gravy ya hapanya bam buat ting mua ting mua ni Asia kuah pen veg Would you like to have? Come with us. ni là besok ke su tangkat ni đây ni su kan noh Fried rice. Butter fried rice. hoi te perlong tangi ni sedang ik kebab la serve bam cho đút tinh mo ok dan ra phim kan ma se bang la bam long bintu tingin bam cho đút tinh mo ini laklet kay kabangi bam mangira thì mình ta perlong ni dang no kebab kecung ini boleh deh long blur di kamera mau perlong di kamera
Đó, tô canh cái lá xài. Tô canh. Mình Ơi. mình ở thẹp tu tỉnh Oh. Terima. Dia pilih tab lah. Skill em yang ai harus. Review ni review Chop tahap chicken. chicken normal. Ini balak memang kena. Terima. Tao nhìn ngô nhìn đang xoa. Nhìn đâu vậy? Đập. Dengan masuk ini mau chicken suka. Lihat. Lihat ah. Ini pen. Baik ini. Baru pen bang abang. Okey. Tripod kamera. Ada tripod dekat ti. Oke, ini kicat nih. Dia udah mulai teh. Nih. Bang ha. Bas. Untuk perlak saya juga mah. Kamlar apa? Kadi nakalat kambular ha. Nakalat. Ini ini. It's a secret, don't tell anyone. You eat and tidak bilang. Mati muli. Mati muli. Nice. Ini muli. Như bằng bao nhiêu ấy mà. Ấy nữa. Timur. Timur. Next time when vamos chicken. Last customer mengikut dos. Ang buba muli lah. Bamu, Muli bang entah First time on ma. kemana. Lai besok jauh deh. Bahang. Mas mamuli siya. Kita dia pun sama, semangat pun semua. Baik parlong. Ipang ha. Dan kedua Beef momo. Bang MB. kita bas bang sebabnya cepat. Oh. Ya, Mix lang chicken but beef. sabon muli. Terbang sekali. Sebagai nak sabian ni perlukan. Jadi bun temna. Temna. Oh, dan kedua tu lanjut. Tu dia diubah tu rice. Nanti fried rice ni I butter tadi. Sekundi. Pelan tu sih. Kamcin jar mentaram banyak iki yang bayu stok ini kan abon bayu so itu stok mah. Sudah itu. Dah. Dia perlu dimasak ni ya, butter fried rice. Berapa? Crispy. Di. Agak thin. Ai thập ta. Ai dua. Tapun cak kedua. Agak ba. Ano dyan kanyang siya. Kembang fried rice suka mesin. Ada mesin lain nah. Wow.
So tasty, yeah. Satu ini tuh bendasak, Hmm? bendasak ya. Masak lang. We are the last customer. Yeah. Yeah, like most of the shops or restaurants, they close 8:30. So all you know? Yeah, all like. That's why. Then we what are so time you close. open, brother? We open from 1 to 8. 1 to 8. You stay here in Happy Valley. Yeah, we stay in Madanti. Nama dan thing. Yeah. Upper Madanti. Okay. Yeah, no. Baptist Church. Yeah. Baptist Church. Where you stay? Mula. Oh, far. Yes. Very far, yeah. I have many customers from Bola. Okay. But the food is tasty. Thank you so much. Your restaurant is popular too. Yeah. Legit. Yeah. We also opened recently because we are doing renovation. Oh, where? This one only. So you will Before- close for some time. Yeah, we close for a month. Oh yeah, before it was different. Yeah, it's different. Before we have only single restaurant. Yes, before Yeah. it's very simple. Yeah, yeah. Small one. Yeah, yeah. Before we don't have separate Space. kitchen. Yeah. We have all together. Kitchen also, we sitting area. Oh yeah, some other shop are there. Yeah, yeah. So we can do what riêng đấy, want to Happy Valley. You understand casino? Yeah. Little bit. You heard what he's saying? You understand? No, no. He said that it seems like we are coming to our meeting relative. Then I said, why? Same face. He looks like you all now. You're Mizo? No, I'm Bhutia. 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 That's why. He was considering himself as Bhutanese, Nepalese. When we went to Nepal also, na, they said that. Oh, okay. And when we went to Tawang also, so many Yeah, yeah, Bhutanese. Na. yeah. Buddhist are there. Yeah. So they said that he looks like them. And he's very proud of that. We all look similar. Yeah. My wife from Sikkim. Who? Sikkim. Oh, you are from Sikkim. My wife is from Kalimpong. Kalimpong. Oh, Darjeeling then. Yeah, near Darjeeling. Yeah. Kalimpong is Darjeeling or different? No, actually, Kalimpong comes West Bengal only. Oh, Kalimpong, different district. Kalimpong and Darjeeling is different district. Different district. Acha, acha, It's acha. not the But same it in comes with under West Darjeeling. Bengal. Yeah. Kalimpong is a district also, na? Yeah. British place. Kalimpong. Yeah. For That's open. Shoot kalat ba? Maladi. Bagmumu. Uya habang mumu. Punan. Kalimpong deh. boss. Kalimpong deh itu kan badan yang maksud. Chai Buddhist. The blood. Unique place. Hamar soup. Each now apa grill into it. You use garden only. Automatic bowl. Okay. Awas tu. Nabam tu AB. Tu balok mumu. Timong. Nabam timbang empat lah. Timur. Pihak ban timur mah. Ham. Although baik dah kibalang baby mah. Hindi ba tigang dry. Dry takut aku dan Bami full intas ni. So let's try semua editing. Kan ni video bangaring mata. Editing na sudah dengan. Try sikit. Lai sobo jam step. Menjuk kelat nak kelat.
Ibang ketiga Pak Nun salah. Kadang ibang cuman kebetulan ada penimbang. Ibang ketiga. Itu balik di tanah. Oh my god. Oh my god. Nggak dong saan. Nah om ini, Ahmad dong itu ambil. Akar bahabai. Harusnya sering mah. Di dam, ya. Yang seperti kuat ini ni apa ni? Dalam kitchen pencet dia. Dah lawan saat ini Dasar ngalir dia dia pikir bersumber ya. Dari nak tidur sebelah ada bang, saya nak tidur jangan. Benar baik. Tip ngõ nghe mi phi mà nó quay ít ít nè nè ít tìm ít bật tê tê cái giặc cái tận ở đây cái con tận ha yang simple ha cái này cái perlok tak kerja ke song kabar bahwa apa pin bam buat ni ke view ke surak surak view kayak lah kerja cari ni lah khang luôn đây buat kini lama kan bau sedua kali cing biye Lam ni dia tak cute. rồi das đây 10 out of 10. Bercakap pun rồi anh đi cakap Hani juga ya? rồi tu jangan kalau ni kan dukan sepoi tanah bahเป็นหม้อกันหม้อเนี่ยก็กระเตงmomo and noodles You want the on? You want the on? no It's okay. right kan ya hati kemat ke don cafe kawai mau my cafe tingin selish kemat sekali ini dim dai jap dia mendapat lok ani kaju building dan kawai ka dukan mo ka my cafe ada dai ini siawan banyaman amat hangi dia TikTok kabar bro hanya momo and noodles mah bas bah dah pun teh kumbang wah Hante tingin pajurung. Ngin sa I feedback ladang yu. Ako'y kapuan mah. Đây, Bat ngin pet dan yu. bat mentah mas depan wilayah mino nanti mas momo and noodles fast food deh. Ini restoran deh tu fast food Cafe. cafe, alright. Lani Yeah, food court. alright. Anything. Nomor pangin chong selam bro, lagi seni ila apsa yang ni, alright. Nomor pang kila di pokan ni, jangan bagi yang ni pangin lawan kam selam, ini kila syuai lah kan. Aku beli sibun, pat subhas ya. Komen lah dari internet kini. Video kejungi mau perlu. Bas si apa kiwi video pangin sepelat. Buat katur kalajan tedes saja. Yes, syaikan. Balada job ikan Gas. guessing. Tak syising. Penyo kusnam tibyo iwan yang lambang dia yung ID kusnam nga bantep in tapet inong job din dia Okay. Best of no. Malaki comment. Malaki comment ngin pet. But yung pag-update ya kalau minta kani dalam update ang announcement. Booking guest. Ako yung video ngin sa tekat kawan. But ngin sa batay ken kuno but hakanu ka benta ngin ay ngin ken nong job mo. Din eh. thì khi vẫn em hoàn bằng này nó cũng được rồi Kano ba? Ikan. tiền tiếp tục đánh task
Oke. Di perlokuan itu ke video ni ban sekendo bang people kai next video ban sawan bas bahag te barang pet mai ta subscribe ya kan channel ka jangi bas comment bas like ru mo khnang bas press ru YouTube bell notification bell icon nang ba inda play video video notification kai video pet ningkong ring dai de channel bye bye Bakla.